Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas, intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en da sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumnge ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pagkastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Nebag bigat yo amin nga sa ngapada pawagayam. Manipur ito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Amasarakan iti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At di man ang nasumangbay iti programa. Dear Manong Nemi. Kada ito di pagayam nyo ni Manong yo Nemi Ruiz, kumapkablaw tinimbag ng oras na imbaga bigat na imbaga aldaw. And please share this program. Share. Kan padaanan nyo di pagkasaritaan ni Tanya. Sang kasapulan, sang kaapuyan. Isang ano di Tagalog na? Isang kahig, isang tuka. Ayan. Anya ti maitid na nga naranya gawasakbayan, dagiti innem nga anak. Abang nga nga innem. Sa bagay, ito pwede kita 8. Sanga 12 anak na. Ang nanuran di uno na anak. Naling nga ganak dagiti. Kapagay may padaan nyo di pagkasaritaan ni Tanya. Ni Tanya ganit inauna nga anak. Dagiti makitaltalon, makilablaba. Agnaed iti nanumo nga lugar. Teko na mga gagangay lang ang balay. Innem. Ni Tanya ganit inauna kadagiti innem nga gakapsat. Kats isang kahig, isang tukada. May kanda katatinaranjang masagbayan, nagitong inem. Numuna, taado na kita'y mangumumsi katakwada. Nagling ka kami ng nga ganak. Nagling ka kami ng nga ganak. Nagling ka ba't ka nagputot? Noon. Sakit handa kayat na ma-adapt na kita'y duma. Ayan. Padaanan niyo pagam. Itangaratan, ibasa pa pagayam na surat, kasaritaan ni pagayam tingatanya, sang kasapulan, sang kaapuyan. Kasano nga maikan iti naranyag ang masakbayan, dagiti innem nga kakabsat, ni Tanyat inauna. Kailan tayo nakasanot panaganayas ti istorya papagayam eh. Hindi nga rin rugyan dato nga pakasalitaan. Okay? Sagudahin nga ti surat, ti pakasalitaan ni pagayam tayo nga Tanya. Kunanan nito ipapagayam eh. Dear Manong Nemi. Edi taltalukang pailang agkakabsat Manong Nemi. Kaslasang kami nga marigatan. Tataltalukang pailang arod. Ni tatang makitaltalon, ni nanang manggad tilabak, tumultulong ka ni tatang, iti taltalon ken bangkag, agtaraken ti manok, sumagmanong nga baboy, ken dadumapay, nga mabalinda nga pagtaudan, pamataudan iti kwarta. Ngemi dopat, 5, innem kamin Manong Nemi. Numuna kit basit ba't nga ti balay mi. Dulang lang tilamisaan mi Manong Nemi panganan. Dandan isang kam umanay. Hindi ka basit na aramid nga dulang. Innem kami nga kakabsan.
May sa doa talo di side, right side. Sa talo madyabanger, nitatang kinita nanang, agbatog damit. Kasat lang kami, manon nemi, nga mangan. Iti may sa nga dulang. Kanuan niyaman manon nemi, tinakasagana nga lutuin, ni nanang, nga sidaan, mapan agsirmot, iti arubayan, tilikod ti balay, ada marunggay, manon nemi, kuno saan kata, digitimulan ng pariya, utong, nating. Katialis to manong nemi, sidan nga obrahan ni nanang kita mapanggumatang sa ngalata, nga basit nga sardinas, sanan to ilok iti bulong ti marunggay. Kaditi bigat manong nemi, alakit adamad malang, itlog ti manok, native nga manok, sarangaw ti kamuting nga nasalad. Nanumo, apa nagbiyag. Uwain manong nemi, innem kam idin. Kat manutawan ko idin, adagi din manong nemi iti grade 4. Sa 10 taon ko, jay adjek manong nemi, 8, 6, 4, 2. Nagsasaruno kami manong nemi. Siyat, adjek manong nemi, sino't adjek, nagana, ni Sonia, sa niya, ni Ursula, Victor, Wilma, Yuli, Cansandro. Siak, adjek ni Ursula, ni Victor, ni Wilma, ni Yuli, kini Sandro. Duwalat lalaki manong name, upat kami ng babae. At ati kiti gundaway manong name, nga kasta nga sakbay, ngagluto ni nanang, adama pa naalahin, tag gudwa, datay gudwat salop, datay lata iti pineapple. Yan. Papanan nyo, abi data gudwa. Anak, awan na di pagbagasan tayo. Papanan nyo nga rot, ikigumatang. Inak umutang. Kaya't nangasawan manong nemi isursursurto ni nanang jagudwa, iti mabalin na maparan pangutangan, na minsan manong nemi sinurot ko. Agbati ka anak, ay walang di kita dim. Kaya damat ni Ursula. Kakasunang ha, Sabado, awan klase mi, daka mga agbasa nga anak yo. Sumurtak man. Alat surutam. Sumurtak nga mapanumutang. Anya tamuyo, baka no adadot ipautang dan, wadahak. Di balay da anti manong nemi, isut masungad mi, isut napanan mi kininanang. Ni Auntie Mirna manong nemi, kat kabsat ni tatang. Ay, ipag. Ay, tanya. Gudwa man ang tigigam. Nayonom kadleang, di utang ko kang bagas, pagbalilim kadian, sanga salop ta. Indo no, makabulibol ni Duro, ito, mapabayon to yung bulibol ng Eric, at alapan nakigapas, so katakto ka digan dakos. Kasta man ko na maidi ipag. Nga maging ganay ta, hamon pa nabayadan yung utang mo, nga sa nga gudwang ang bagasi tao may kamanin umutang. Pangasim ka di ay ipag. Awan ti isaan ko nga kanin mi. Dadangamit ko naking kaidi ipag. Usto nang titalo ko naking kaidi. Nga naramid yung agasawa. Alakay nga ala. Agalakay nga ala. Unang peso nga naganas. Ang gamita, inim anak yun. Imbaga nagpalaygad kan. At nang sapiran tami di mga ramit sa nga dusay ng anak. Among ipag, ti ado naragragsak. Naragragsak. Dulamin, ti ado ipag. Kahit ado ka mong titinolo. Aya po, aya. Dakamto pa yung agasawa. Talo dyanak mi. Kasla di mo pa kabailan nga. Manamnama nga. Pagbasahin to ida iti kolehyo. Baka gingga na lang ti high school. Anal pagsalapulan ni abirat mo.
Katsak nga eh. O mas makita. Kala na ipag, adumot laonay na sa umon. Talaga nadot masaok. Galang umutang sa malin. Bayadan pa yung muna di utang mo, sakbay nga putang nga tumanen. Day tamanong name it nadanon ko. Uno nangig ko nga dialogue, dananang kin kastabat ang kini Auntie Mirna. Numanang kita anak ni Auntie. Mano to man? Ano tanga mo tayo? Tanya Auntie. Mano to man? Grade 4 akon sa Apollo. Imbag mo sa ka manigata nga mahiwan ka nagdadim. Nasisingpit damat Auntie. Dati nga kaadoyo tanya, da panunot mo, di ba? Namnamain nga tagakabelan ta kayo datatang ginanang mo nga pagbasain. Baka king kakalat elementarya. Kasking ka, nakamaggraduar ka doon iti elementarya, baka saan ka doon nga high school. Tultulungam tubat tinanang mo aglaba. Kaya nagnateng, agtarakan. Ano sabat namin ti manok yoping nga di agla ko. Kalaklako din na minsan, iti talo. Tada, yung gatang ko kadagit kasapulang mga sabon, kanda dumapay. Kaya baboy mo nga. Sampay nga mabalin ipag. Awan timitad ko. Sige nga. Lumabas kang narot ha. Yung ka magsursur. Di ka mabain ngamin ipag. Hindi mabain. Isursur mo tigod doon pa nag-uutang tibagas. Ano naman tinagat. Alang narot kat akasapulan. Manong nemi malaksid kini Auntie Mirna aduket adupay. Awan sakit iti saan nga mangdilaw kada kami manong nemi. Mangbabalaw kada tatang kininanang no ape nga siyay. No ape nagbalin ka mga inem. Idinto tagpay so digiti karoba manong nemi balin na ti duwa talo. Dakam na tikaduan nga kakapsat manong nemi kada kampet ti makita akaririkatan ti panagbiag na. Minsan manong nemi kat babalawak met kedi tatang kininanang. Abing saan nga nagplano. Saan ka nga programa ti gobyerno nga mangmangit ko nga family planning. Ngayon naman minsan manon namin jak mat kadi mambaloy da. Ta, awan apulos ti ipakita da manon namin kasla panagreklamo da. Nga mo tararamid ng damat manon namin ti amin apa nagsadukag tapno makumpleto kami nga mangan amamitlo iti may sangal daw. Uwain manong nemi, aguutang kami ti bagas, no awan ni saang ni nanang, kat no kasta, manong nemi nga dagsakit kada kami. Kasi tira minsan manong nemi naggurigor ni Victor tara tuduan. No mo manong nemi tagkumbulsyon, kabilitan manong nemi, ngayon intray may isuna iti ospital, tapno asikasuna siyempre ni doktor. Awan na ti adawan. Gabot ako na ninanang duro. Ay, awan ti gatang ti agas. Dito ti reseta. Awan ka din datin induldulim mo ako. Awanin. Anang arod, di karigatan ba si timapan umutang. Sinupeng harap kita tagpo utang anyakit. Di pa nabayadan di kiti utang tayo. Alang papakasi ka na ko ata. Mga sinapod Diyos. Susan. Uwain manong nemi chuduro wunoduro tinaga ni tatang kat bang mangig ko kadagiti bang lukluko ken kuha nga pada nga lalaki. Doro kantuman kami nga doro. Ida data innem ti putot mo. Pininto ta mangmangig kumait nga pananguyaw da kininana. Ay susa na pangganakan. Napihapay tayo baboy no pangganakan. Okay. Ngayon tingarod susa apo ya. Sangka sapulan sangka apo yan. Hang kumarumbay nga baling nga pangganakan susan. Naging gabi nun niya ganda manin. Susan nga guutang. Siyak pa hindi mabain manong na yung kadag tamang mangig ko. Yung sanak latagon uni. Napangarot imutang ni nanang di gatang ti agas para kiniya. Victor manong nemi di nga panagsakit mo. Itisang pati nanang dito ospital manong nemi.
Saan ba't ka na kami suot? Saan ba't kami isen? Wala. Nakautang ka? Nakautang nga, duro. Naornong. Ada ng titsang gasot, ada ng 50, ada ng 20. Ang deta, adot mangmangig ko. Susan na pangganakan, susan nga aguutan. Alam, babaam na tabag. Tinaskan kita. Marami tato obligasyon ta kada kita nagtaham. Nagsakit, adag sakit, paagasan. Kasano nga roden no, agturpuston ni Tanya at elementarya, pagbasad na kaditi high school. Akatrumbeng Kadintong turpus ang turpus ti high school, pagbasad na kaditi dati college. Dahil ta tinagtulagan ta susan. Iyarado ta ti bagita. Para dinaranyag amasakbayan digiti inem nga anak ta. Numaminsan, doro kasla. Jack, hamo ka baylan? Saan ka mapukawang tinamnama? Kumpet ta kin hapo Diyos. Saan na tayo nga baybayan? Kin makandadul kita aguy-uyaw. Pangganakan, gadag ang kuutang nita. Si kamet, duro-dur, kakadong duro-dur. Babae mo taida, Susan. Umapal dala ang gabot na basit anak dak. Data, inam, agasam neta. Upat nga babae, duwang nga lalaki. Dagita manong name, di bang mangig ko nga dialogue datatang kininanang katsyakmet. Pag sinsinubla, kita nga kitain nga nakanganga. Natangtangada kita. No, agsaon ni nanang, kitaek, no, agsaon ni tatang. Kitaek. Mangdengdengeng manong name, iti dialogue, di kita ganakan niya. Ni tatang, saan nga mapukawan tinamnama, ikam nakam kanu tinaranya ga masakbayan. Kat no kasta manong name, nga masango na kami datatang kininanang takam nga kakabsat. Mitingin na kami. O tanya, tang, kas inauna, tumulog ka na kita ramit ti balay. Ha? Tulungan ni nanang mo. Kas tamat lang ka Ursula, kabay lang matin tumulong ditoy. Ha? Si Kamit Victor, sikat tumulong kanyak, iti bangkag. Kadwa ka mamangiwayway ka na kiti kalding, kaya ito'y duwa nga baka nga tarakanta. Tumulong ka. Si Kamit Wilma, amuto aginaw. Si Kayuli, Sandro, tinaode, ang kapapaanaw, anak ko. Agtitinulong kayo nga, agsisinakit kayo, ket ikarkararag tayo ni Apo Diyos, nga da kami kininanang mo, ket nanang iyo, ket napigsa, sa angagsaksakit, tapno maaramit mi ti pagribegan mi ka, kada kayo. Takay nga rutang, amang ano takay tagsakit. Tanya, nasapa kayo nga mapan, itibang kagkintalon, sakit to naladaw nga agawid, mabisbisinan kayo, sa oras nakapudpudot, ket adakay pa lang iti taltalon. Ang tapay di kiti gundaway nga rabii, ket mapangkay pa gapas. Anak, no silag di bulan, mabalin nga gapas ti rabii. Ket wan, no adadot magapas ko, adadumatlat mabulibol ko. Graduarak ti elementarya manon name awan man ti honor ko nga nangangato ti grado. Ni tatang manon name pimaalam at graduarak ti elementarya. Kimatang damat ti pansit manon name nagayap kamit kadag ti karobami ken kastamat ten pinarti ni tatang di kalding nga maysa ket inaiban damat ti karobami nga nagiinom ken nagpupulutan da. Ket mangmangig kulat na manon name ti dialogue. Dagit agiinom kadwa tri tatang. Mabalimpay na nayunan dyan nem. Padre Doro. Dorodor kalat na ka Dorodor. Parek, tanda ka, nabartag ka. Sika ngay, may message putot mo. May sa ata. Sapto, sigurado nga, may kami tinaran niya ka masagbayan na. Nakay ngay, inom nga putot mo. Mga asin na po Diyos, kakabsan. Pagbasahin mi amin nita, aging ka makapagturpus na. Kaslasang nga nakapapati, Doro. Aman. Dahil tinawdawat ko kinapo Diyos. Kalbasan nga nagraduan ng Tanya, iti elementarya, ag high school, upat na to. Inam ay 8 pa yung atawan. At danton, agtrabaho,
mga opisina ng anak ko. Kat tumulong tumeten ni Tanya. Kat graduar tumadya din na, kada dapat trabaho na, tumulong ka na giti upat. Ni Jay may katlo kat graduar, nagtatrabaho na, tumulong ka na giti talo. Kakabsat, prinsipyo lang. Ha? Ti ad-ado na agtitinulong. Ako na nga, adumat ti paggastusan pare. Napiya ko mga parin aid mo ang maawamat. Mangnamnama ka madlat na mapamakigapas, makiraep, adamat sang kabasit nga mulam, manulaing ti maapit mo, manutarakin mo kung mga kalding tal-talo, pasare, dududwa ita na ta pinulot, pulpulutaan tayo ti may katlaw, kadya tarakin mo nga doa nga baka, malot bingay mo numalako dyan may sa, ay na, duro, ringudan na to, nung mapagbasang ti kulehi, uri may sa kadagiti anak mo. Iti mitbiyang itian di kiti babae manong naming ayan ni nanang kandi kitay. Pada namit kakaiipag na, abirat na. Uminom damit manong, narasaw damit. Ganda kami mat nga kakabsat manong naming, adda kam lahat na matmad nga dingding agdumdumngeg. Kano adda kitay mangigmi nga kasla pakapikaran mi, akikinita kami nga kakabsat. Katsang kay bagak mit no ko anos langan din ko Di kita mga mangingiyo, mabain nyo lahat Masuro na kini tatadaris. Dorodor kala, dorodor kung nanak kini tatang. Victor, hanggang nga manging pagpakita iti guram iti padam nga tao Kung kantsawan da nga, uyawan din ni tatang. Tatalin ka no pumuto. Makipulpulutan da pa nga makiininom ti paalam. Kasat sa oda. Kastamad ni Auntie Mirna. Babahan nyo lang tayo da. Anti-merit na lang nga sumao. Babahan nyo lang tayo da. Tapay, di yung kadipatsin nga maaramid na tatang kininanang timang titiraran niya kamasakbayan tayo. Mamati ako. Basta agagagat tayo matmanang. Kuna, tumulong tayo. Titinulong tayo. Sisinakit tayo. Noon at problema tunggal may sa kanating agkamsat, ang titinulong tayo. Ti problema yo. Ti problema yo, problema. Masapol nga solusyonan tayo. Pwede ag high school ako maron nami kakaasin ni nanang at siyempre agluganak ang mapansa di ili sakto agawid agluganak tumanen agplete nang anak te kwartak mano pagpletem round trip dati anak adamat balon mo. Mangal daw kanto sa giant. Danang, itlog nga linang tati, sida Kituin. Baka no, kanayo ka, nagtesak ibong. Anak patpatsim. Itlog ti pamigat ko, itlog pa ti pangal daw ko. Agreklamo ka. Agreklamo na nang. Ibagbagak lang. Datoy. Ang pagpagsunay, pagpletek nga agapan agawid. Damat ballpen mo, damat lapis mo, damat papel mo, ano pa problema? Merienda. Edi ada ka elementarya, nagbinbityanda ka. Sige, balunaglat na nga ron yun, duwa nga sabang halilinta. Hindi iso, duwa nga sabang halilinta. Alalalain ka karoon ng maladaw ka, dati taluganan na Manong nemi biyang ko lang tumapapal kadagiti ka eskulaak. Tamalaksid manong nemi nga adalatag gamandamag nga tati si Cherias. Nakadudo manong nemi ti kwartada magiganak makitkita. Biyang kumadlata manong nemi ti apaspasuli. Nung hasta pa nagmimirianda, dati saba. Dining tanga saba. Diyamay sa kanak itibigat. Diyamat may sa kanak itimalan. Biyang danton at mangkat katawa kanya. Hoy, tanya. Apay, kapit ang kanayon nga sabat Balbalunam nga pagbimiliandam. Sa mga angkat daw, itlog. Makapapautot. Amit Kakaiso na nga da agitlog nga manok mi, disot baluneg.
Sa bangaron, uy, inche bumba, adot sa bami sa jay. At dapat kita'y mapamino ko ilako ah. Basta. Nakurapay kayo? Isang kahig, isang tuka. Sang kasapulan, sang kapuyan. Makital-talo, makigabgabas laing mangmanggad lang ni tatang. Ni nanang, nagtadamatarakan na ang talo nga baboy. O, ilako na akit. Siyempre, igatang mi kadikadi kasapulan mi. Ken, pasaremet no, adot paglako ni nanang iti tarakan na nga baboy akit. Manibro kami met. Manukig kakapsat Inem. Pero gado kayon. Da kayo ngay. Dudwa kam lagi ni manong ko Jun. Mga opisina ng padpada da mamakin ni papa. Napintas ti balay mi. Dapat katulong mi. Saan ka nga guburat unig ti balay? Ano? Numakainumak. Ayamak ni Inday. Payawat ako tinumag. Dahil ngay. Basit na di balay mi. Ado ka magtitinulong agdalus. Ang kaykay. No aglaba. Ado ka magtitinulong aglaba. Upat kam nga babae. Dagiti duwa nga lalaking kakapsat ko. Tumulong damat kanitatang di bangka. Kanitalon. Stuck. Baka patingga ka lang ti high school. Yung karito tatang gininanang nga pagbasahan ti college. Da kay amin? Kasakunada. Diyak lang mamati. Masapol mamati ka. Tapno matungpal. Basta mamati ka. Kini Abo Diyos, matungpal na matungpal. Kasta manong name iti paspasagabsap dagiti naganak ka na kami. Basta mamati ka. Mapasama ka, mapasama. Tila kabut-butang mi manong name ikit doon dagsakit ka na kami. Talagang awan ti emergency nga nakasagana, nga pang awan ti kwarta nga pang nakasagana pang emergency. Malaksid, manong nemi, no pilit nga malakon ti baboy, in kaso, nga tapagkasapulan mo. Ngayon saan lang tamat lang may liglikan, manong nemi, nga bamangbangan ni nanang, iti mapan iti karoba, nga mapan umutang. Ay, dahi tamanen, ni Susan nga guutang, ni Susan nga pangganakan. Gamot ako madado manong nemi ni giti kasapulan. Tinaramid ni nanang manong nemi. No kapit kami kanikitay bunga ti saba. Nang ro nagtipig. Lutuan na manong nemi. Banana Q. No kala kami kadagiti mulan ni tatang nga kamutig. Imbes nga ilako mi manong nemi nga bagas. Agbalin nga banana Q. Ay banana Q. Kamuti Q. Kat nung kasta nga mapan ilako ni nanang manunemi susur na. Nay, Susan! Saan laing na Susan pangganakan sin Susan agutang? Susan ngaglaklako. Na minsan manong nemi bakasyon si Muro. Ay, lakit susurot naman gaya ni nanang mo, tanya. O nanti, matulungak met. Kadwami pa ni Ursula. Ado kang bit-bit, agawit. Itila ko mi. Kaya po ay akit masapul tapno agbiag kayo mga kayo tisang ka talo nga mamintalo iti may sang aldaw. Balasang kan. Ampay, anti, balasitang pa lang. Nga nga balbalasang kan. Siguro balasang ko. Apag graduar mo high school, makiasawa ka sigod. Saan nga kasat arapaap mi, anti? Agraduar kam amin ti kolehiyo sa kam to agasawa. Imposible. Ringudan nakto no mapasama ka kasta. Manong nimisang kaibagado ti kasta. Saan da nga mamati? Dagi dito may talo, ti anak da, nga mabalin na, di dan to may makapagturpos, nakitukid din nga inem, hayapaw. Aging gaman ng name nga nagturpos ako niti high school. Etan, mapana kon sa syudad, manong name itap nagasta kita, mapana kon agadal. Ano ti kahit mong orso anak? Accountancy lang. Anat accountancy? Agbaling accountant. Agbilang ti korta. Dahil mga opisina ti bangko. Ano?
Sangat nga nangina dayta kurso anak. Anya nga sekretarial laeng tadwa lang nga tawin. Ninanang met. Masapol ang previous course tap nabibitas mo na trabaho. Saan ganing nga ti plano yo? Ket no makapagturpos akto nga dadan pagtrabaho siya tumulong ak tumuten tap no makapagturpos ni Ursula. Nastan tumat ka ni Victor. Adi tinulong kami nga kakabsat sang kadi. Ngam sigurado ka nga turpos ka. Bakit nga sa nga sigurado no panubos ti apo na tang tingamin iyam amak mi kinitatang mo. Kas ka na kita kakabagyan tayo nga kasatar mo. Nalagip mo ni Lisa. Ni Vilma. Kaneraduaram ko maida ti high school ang iti third year high school dan nakita raydan. Amangan mo no kabayatan nga basbasa ka ti kolehiyo anak ko ket magitaray kan tumeten unog sikog ka. Awang ka diti pamatayo kanyak tang nang. Ket ang tamat ka di saan ka di nga ti arapapyo kanta kami ket makapagturpos kami. Dahil tati daw-dawat mi kinapo Diyos. Kas tamat ti daw-dawat mi kinapo Diyos nang. Alala. Adda mabalin mong ilako para iti gastusan lang again roll. Lakay. Abilita na nga, di pa nakabagik nga baka. Ilako ko. Hindi ba, di ka, naminduan nga naganak di baka. Nga tarakin ko, nga babae. Dajay inaunangin mo na nga anak na, kuka tayo. Dajay inaudi, di may kadwa, kuka da jakin kuka di baka. Dahil balor na akong makaspagarikan. Alakit mabalin siguro nga umunay para ito umuna nga semestre. Ken di kita dumana yun na kagasto sa batig na kakabsan ni Tanya. Nung kastatang nila ko yo. Sakto ang manghalan iti kasukat na nga taraknek. Ket siya gamit susan pa-extensyonan to na jay ubong. Nayunam di talo pagbalin ng mainam tatarak na. Pangalak nga ron tigatang ko karikit kananda kas pagkarika. Ket na nga ron paglakwak di baka supuunan. Alawan na kayo. Okay. Nayo nagditarakan ko nga baka, nayo na matitarakan mo nga baboy. Sige, baboy ken baka. Isut usa rin ta katarak ng lakay. Tapno, mapagbasa ta, digit anak ta. Nagturo nga karo dito syudad, manon nemi balon ko. Ti kwartang ented datatang kaninanang nga kadwa na paset tinaglakwan ni tatang iti baka. Manon nemi. Iti asidang ti eskwela, dito nakakita ti pagkasiraak. Nagted ako niti advance, napanak nag-enroll manon nemi. Nabutasan ngo manay nga kompleto nga may isang asem. Medyo lang pinagmatrikulak manon nemi. Sangarot nga manay. Nagkatangak mo tayo kada kasapulak, manong nemi, di pa nagbasa, uniforme, kanda dumapay. Manong nemi nagbalinak nga nainot, hanga naimot, nainot. Tiniklikak tinagmerienda, tay supay. Ngam no adda ka eskolak, manong nemi nga mangawis kanya. Tanya, api sa kagmerienda? May parit kanya tigmerienda imimutam ti bagim, hamet. Kung awan lat pagmerienda mo. Gabot na kakaasi na ti parents mo nga may remedyo at anya man nakasapulam. Nasa umon. Makat, masya anak man ken ka. Makat na nagmerienda. Ito mo lang na kwarta, Carmen. Anya? Tama nga no may agmerienda. Baka sapulin to di bagig. Susapo. Mahaman. Makan. Kalbasan ti may nga sem manon nemi, nagbakasyonak dito lugar mi. Kumusta ti pa nagbasa anak? Nabasa na kaknang, nang. Awan pagdanagan nyo, agbanag, anasya at dagiti pagmambanukan nyo kanya. Kumusta nga dagiti kakabsat ko?
Ala kita sumarsaro ng tumatang agkaraduar ni Ursula. Baka no, ag second year kanton, ison tumaten ti pag nagduar na, ag third year ka, ag first year tumaten. Nang, saan ka kanimad lang marigatan? Ay, sus, mga asin na po, Diyos. Nakasapsapa kayo ng kriing nang. Ay, kituan ata. Mamang kung irapin no kang taglaba. Kalpas ang makaluto, sakbata korkoran na kiti mano. Sakon to mapandigusin na kiti innem nga baboy. Sakon to pakanin. Uri ni tatang, kasapsapa. Huna. Talo na kiti tarakan na nga baka. Kahit no, kasapulang kan tumayanak. Pero ti second step, baboy tumaten ti may lako. Mangilako ak ti duwa nga baboy. Oh, hindi adda usaram para iti la second sem. Sabi ko manang, tawan dagsaksakit ka na tayo. Ang lakit na ito na iti daw dawat na kinapod Diyos. No, at naman nagsakit kas pagarigan sa Santa Maniklikan, ay gagangilain. Awang ko matidakkel pagkastusan tayo, no di lang iti panaghatal yung ang kakamsan. Iti na minsan manong nimi na isaroong ang idean da anti Mirna. Ay, Tanya! Ay, anti, pamarab. Gabot na bakasyon agad pumasya. Makikarobak mo na pumasya. Ako matubrak di balayan. Napas kumaten. Alis tumad lang may ring pas minigit di abrami kapag taado ka mang titinulong. Biyagat kahit ng asawan, husto ko na tatang kinananang mo. Ti ad-ado ang titinulong. Kasta ang peso anti, alalis to trabaho. Kamalpas. Kasano nga rin din ang dalig sa nga tumulong. Naipasagapsap ka na kami, anti, na masapol nga titinulong kami. Ay, po. Awang gayam. Adagsap-sapol ti adapan ng anak. Diyo kaya't nga, dajay inaudi nga, di bunsoyo, iso ti ipaadap yo. Kapi ko may ipaadap minsan doon, anti. At balik bayan, nagsapsapol. Awan mas ok na tanti. Datatang kinanang jakpat yun nga. At kayad na nga sumina kata kami. Hindi ko mapailang nga ron, ububing kami. Angim ni, wala nga manulatawin pala ni Sandro. Adap, paampon, no? Di niya kahit nga dagsisina kata kami, damaisina kata kami. Andi, sulit kami nga inem, awan nagsisina. Di ka tama kayat natatang kinanang mo kas pagkarikan. Kita marigrigatan da. Anti, hanga marigatan da tatang kininanang. Pagagsana ko lang. Pas 7 oras ka ba nagturog da, adto pa nagtrabaho da. Manang asin abo Diyos na sanot na namatlatan. Ninto pa'y lakay ko ni uncle mo. Ay nagrigat ko na nagtaltalupit anak mo. Kahit nagraduar na din ni Kasin Sonya, di? Kasin Sonya. Saan nga nagraduhan? Taapay. Diyan na unang anak yun, kani uncle. At asawa na. Sabi ko saan nga nagraduhan? Naki-asawa nga ro din. Dataan, dua pa ya. Pagbasbasahan mi, barbareng ano, da makaturpos kadakwada. Saan nyo siguro binagbaga ni Dante? Anya nga saan? Nganda tatang kininanang. Naipasagapsap, iti panunot mi. Iti panagsingsingpet mi. Panagtitinulong mi. Ken iti panang umitarapaap mi. Babaid ka nakwada. Ken iti tutulong mi. Manong name adake din iti second year. College, naggraduar matin ni Ursula iti high school. At dako iti third year, iti sumarunong matin ni Sunang agbasa iti kolehiyo anong. Nurse ti kayat ni Ursula, manon na imi. Agkakasaraan kami. Kadnong hasta, nga umay kami agbasa, manon na imi, dito syudad, kompleto kami. Iti may nga sem. O anak ko, dagiti kwarta nga takata kayo, nga inted mi akit. Itong panyuwan. Wanang, o pagdanagan nyo.
Di kayo pailaon na gastos. Di kayo mapapal ka na kinimakit-kita yun. Orean yan to kaya yun makapagturpos kayo. Aramidan yung tumatan at amin na kaya tiyo. Pakaragsakan no, lakid makatugpruspus kayo, wan. Ang runan ti amin anak ko. Saan kayo pahinga makinobnobyo? Manong nemi ti pagyamyaman mi kaniapod Diyos sa kang kanayon kat no agkasapulang kami ti kwarta iti kaadami iti kalis kang padpada kin Ursula at damat dagos nga pamataudan kabut at damat ilako ni tatang ay ilako kang rudan di may sabaka nanginang kiti tawar da tang ilako di ka di lang marigatan ng tarak. Kasan nung marigatan na kita anagadot maruot. No awan ti maruot ng di bangkag kintal. Mapanagad siya karayan. Ato maruot siya karayan. Ay kita, no kaadot ruot na kita. Diyak mat problema nga ruotan na ta. Iwarwar ko mat ina. Kada kayo nang, di kayo marigatan, tinam nga baboy. Numalako yung tinam, another baboy. Anak ko, hanap tayo nga baybayan niya po Diyos. Basta hanggang mga aramid, ipagsaksak din aking may kinitatang nyo. Fourth year college sak idin manunemi idagpitikan ti pusok. Idi mamamok manunemi ni Robert. Diya ka mo no kasanot, panagam-amumi idi. Iti unang tira library manunemi di eskwela. Nakitak na danon ko isuna. Nakapaspas niya ti nagbasa na ti libro. Nakalak mo ti libro, manong naming at nagbasak. Nag-review Pagamunta, dan ti asidag ko. Hi. Graduating ka na. Oo, and for sure, college ako. Anak, kurso? Accountancy. Ba't pa dagayam? Agraduarak natin. Aben saan nagbatpada dis oras? Handala siguro patpada ti oras eh. Dito ka nag-first year? Third year. Transferiak eh. Sika. Nangrugiak ti first year. Dito yak. Napintas ka. Nagamutayan. Tanya. Siya ba ni Robert? Manong nemi, kastat talaga mamumiki ni Robert, iramdam mo, likliklikak. Ngayon gabuta, damor nga likliklikak, damat nga, agprotesta ti pusok. Ape ka nung nga likliklikak. Lagi ka, manong nemi, nga saan ko na likliklikan, gabuta surut-surutan nakmutin. Di mo pala kaya ti maki-boyfriend. Iso nga likliklikan na. Dakan iti fourth year college. Ore pa eh. Ti, nagtutulagan mi ngamin, kadagiti ka, naganak kanya kan kakapsat ko. Apaman nga pagturpos sa kadata pagtrabahuan, tulungan diri kapsat ko. Mano kay kakapsat? Innam kami. Wow. Adu ano kasta? Kadagito yung napanawin kat aduuna yung tinnam eh. Talo kalkalengan na. Ano pa sa pulang naging parents mo? Magital-talon, makibangbangkan, mangmanggad, at daw pat nga tarakan na nga baka. No, at kasapulang mga kwarta nga kapsat, agilakon ti baka. Diyan ba nakabagi na? Isot para kata kami. Ninanang mo ay. Nagtartarakan tinatig nga manok. Ken, at tarakan na nga baboy. Mangmanglot la ba? Mabanaglaklako ti barbecue, banana Q. Kasla sana ka mamati nga. Makapagturpos ka aning yan. Saman, tanuin to na makapagturpos ak tulong. Idan, kastamat lang kinaadin kong Ursula. Duwang ang tawalad ba itming? May satuan ko na kuma. Kasta gaya. Da kayo, Robert.
Talo ka mga kapsat. Siya tinaudi. Siya kailangan di sampan ng graduar. Siya kailangan di nawasawa na. Kami ito makapagturpusak, kada trabaho, mga asawa ka tumati. Kahit mo, nag-asawa Anton. Kasama ko mga ibagam ng nag-asawa Anton, kat tinabagbagam. I love you, Tanya. Robert, saan ko pala kahit yung mag-boyfriend? Saan kong sinumbatan ni Robert manong name ngem? No makitkita kami da kiti padaming estudyante, ti amudan kadadan nagkinawatan. Ti makadakis manong name. Kalpasan ti imo nga semestre kat nagbakasyon kami kina Ursula dito. Tantang ko din tatang kinana. Narito ko na, ngatong balam ti Karim, kasi kayo na. Nanang, anyat pasol ko. Imbagami ka na kayo, nga saan kayo palang makinubnubyo? Nung masunod dyan nga, Robert. Nanang, saan ko nga nubyo ni Robert? Nakaamon niyo dito, nagipulong ni Ursula kada kami. Ala, Ursula, manang, nagkunakagaka-boyfriend ko ni Robert. Nakaswisit kayo, kakanahan kayo kuy-kuyog. Gabutan, kanahan ka magkuy-kuyog, kan boyfriend ko. Ala, manang. Di ko warang nalaangan kahit baka mapang-check-in. Ursula ka. Di ka kumain, nakisarita kanya, nagsalutsok ka kanya, sagbay ka nagipulong ka kadatatang kaninanang. Kita umong tanda ko, no rin sa akong matagil budno. Naping hindi mo kami niklikan dahil nga, Robert. Kasi ka nga, Rod. Anda nakita mo nga kinakuyog ko. Anda nakita mo nga kanduak ka na pa nagmimiranda. Awan. Nakay ka ni Robert. Nanang tatang, ang peso nga kuy-kuyog kam kini Robert nga awan ti relasyon mi. Agar aram iso nang imimbagak kini Robert nga kaya ti magi-boyfriend. Gapo da-karik, hindi pagkikata-karik ka na kayo. Tung palek. Ang trabaho ko tutulungan na kaabsat ko. No kasta? Sa mo nga boyfriend na dyan nga Robert? Saan tang? Nimibayan nyo. Taliklikak ton. Saan kam ton nga kuy-kuyog? Ano kami timarik na making kuhana? O apis saan ka masungmat? Tang, anak, adakan arig na iti maudin na ang pangalit, ang dan, tibalay. Amang hanbit no, makabagturpos ka ng paisungin. Mag-asawa ka nga din na oras. Ayan nandig iti karim, anak. Ang, amo ka tong pahalin ti karik. Anyan tut ko nandig iti tao, nga manguyaw ka na tayo. Nung kas pagkarigan ta, agturpos ka man ngagpaisong nga mag-asawa ka nga dagos. Pangnamnamaan da ka ta niya. Di bilang mo, mabanban nung kakmatkat nga mayo. Saan kong itulok nga? May dalitak, jak itulok nga. Sa anak nga kuti. Kasapulan nak, dagiti bakak, dasken katarak nak ida, dagiti mulak. Kasapulan nga inak manggod. Tada kayo ti pampanunutek. Kastamit kininanang iyo. No labsan ti dagsaw kat awan ti inanana. Awan ti inanami. Uri maturog kami kat kasla pang panunod mi palang no anot sumarong nga ramidin mi. Iti kabigatan. Iso nga. Anak ko. Tanya. Tan. Ursula. Victor. Wilma. Yoli. Sandro. Kahit kung dublihan dito at karyan ako. Kaya tiyok di, nga amin kayo kahit makapagturpos, kan madaan tinabindas ka trabaho. Kahit may una itang, ano nga rutirumbe nga ramidin nyo. Makitinulong kami, agtitinulong kami. Tumulong kami kada kayo. Ken, sa aming nga raramidin, di pakalapdan tira pa mi. Very good. Kahit agkari kami mat kada kayo kininanang iyo.
Aramiden mi ti amin nga mangpataod iti kasapulan nyo. Takayat kong ipaneknek. Kadag iti manguyaw kada tayo. Kaoren no ato kayo. Kabaylan mi, kininanang iyo, ti mangisakad, ti masakbayan nyo. Tanoad danton, makapagturpos kada trabaho na, Tanya, Ursula, tumulong kayo tungit ng karagitad niyo. Agtitinulong tayo. Kansan tayo mangliblipat ka ni Hapo Diyos. Kanayon nga dahil ni Hapo Diyos kada tayo. Taiso, iti mangipaay tayo niyaman na kalikakon tayo. Manong nemi liniklikak ni Robert. Namitikon daw ay nahang kumaliklikan. Nagpagpakasi akong kangkwana. Robert, please. No talagang na ipatpatek na. Urayam ti tiyempo. Nga ito ding para ti panakiasawa. Katsan naman nga dagos kang kasawa. O esong batan na. Narigaten. Amano along the wicked. Ada mapasama karata. No talaga ni patpatek na. Patgantid daw ko ka. Di nakpalit si Sturboen. Adan to panahon para kinayat. Edaktor po sa Community College manong nemi makitak tiragsak dananang kinitatang kaniti kakabsat ko. Siyempre, idagawid akong dito lugar ni manong nemi pimaala kami na. Adumanen manong nemi timbay. Takas dito lugar ni manong nemi. No dagpadaya. Ora niya ang okasyon. Adu. Ay, Paradoro! Ay, kasasapo. Ada nagturpos nga anak mo. Kanagitin na nga putot mo. Bunga ti Dorodor. Hey. Paring kulas. Sinabi Diyos. Angem. Makapagtrabaho nga tanitan niya. Ang mga met no, nagturpos lang. Angem, makiasawa nga dagos. Adakarit anak ko, ngayon na, katnas ka na itong palin na. Awan pa'y boyfriend na. Ag-tech board, kalpasan na, agtrabaho. Kahit na rin ito natatrabaho na, mga opisina, tiswaldo na, kat para kang kuha na. Para kang kuha na. Kan para ka na adi na nga sumarsaro, no? Lakit, para makita paring Doro. Manong name iti pakasdaawak kat umay dala nga ro dun makipangan, makiinom, makipulutan. Dahito pala kitkitain da kadagdagan na kada kami kiti panang pangbabalawan da. Kadakwada. Adamat kadi manong name iti kiti hambet dakit ni so amin. Dakit imang titublag no dikit adamat katakwada iti ay kita kasala ti biyag ay napyapay kang ka parang Doro ta ada na para Doro mo di kiti nga rodad duma dita ada mabalin na nag-aasawa na kasta manong nemi ti pamilya ni Auntie Mirna itayan met da nanang da Auntie Mirna kan da dumamat pada da nga mabay ay ipag Mirna kano din na oding ha, pa nagsusuro mong imutang. Imutang? Eh, di ba basit pala, di kita anak mi. Eh, di, taltalo pa lang, di tarakin ko nga baboy. Ala, awan samat ko na bayadan ng utang ko. May ibagayo man kakabsat no, da, imutangak nga ko na bayadan. Awan ti aguni nga nakwada manon ni. Kahit mga sawen, nga nakabayad ni nanang. Eh, hanggang tungatan agsursur-sur, hindi. Gudwa nga, mapan umutang ti bagas. Saan nga tamat yan? Adumat na nagtitarakin ko manok, kan baboy, sa adumat na mulak nga saba. Saba nga, apitam nga, ilako mga barbecue kada, hang barbecue, banana kyo. Ay, banana kyo. Kan sambat awmat sa arday ni lakay ko agbulmula ti kamutig.
malaksid ka na gito maggat ng tilinata, agad agkamunik yo akmat natap numapang ko ilako yung sursuro. Agad, di ka samat na numawawat tila ba? Nadamat, sa paminsan. Tado ka mo yung nagtitinulong. Nila kay mo ngay. Ilakay ko bangkag tiyan na. Adopat ng taragan ng baka. Tano adayla ko na, mangalaman ti sukat ng etarakan. Isusapo akin naman. Ay, agtrabaho itong atantanya, wano agasawa. Dagiti manong name, dagiti mangmangig kakapsat. Na dialogue, dagiti umay makipangan. Ngem, ado pa lang matitikas latay, handa nga patyen manong name. Ngem gagahin sakit kasta. Awan ti maramid na, di agdilaw, wano magkita no anyaman ti pagkapsutan ti pada ng tao. Manong name, imbaunak na gitiragan na kanyak, nag-review, sak nag-take di board. Nakita dito ni Robert. Hi. Robert. Sabi ko mata, makaruwat ang padpada. Sabi ko Robert. Sino si kanad mga babae? Girlfriend mo? Ay, kasinsin ko. Si Kamit. Di ka awang girlfriend mo. Di dapat song bata nita, di awang girlfriend ko. Yeah, nakasagana kan. Nga, ag-take. Ready. Good luck, Tanya. Good luck to Robert. Idira mo ti resulta manon nimi kastaon iti nagsak ko. May sakka na giti nakaruhan. Kastamat ang kini Robert. Rinogya ko manon nimi ti nag-apply ti syudad. Ada na giti mangibaga manon nimi na tawagan naktolatan. No, siyak ti maala. Naging ka manon nimi na sana ka narigatan. Tagalpasan lang ti bakalawas. Adan timawag kanya. Wow, di paborito nga bangko man ni government bank. Pindas no government manong nimi alam doon di pinipisyo. Di makadakis manong nimi. Idurugyak tagtrabaho. Nadahanon ko dito ini. Robert? Tanya. Kahit mo sa amin, nag-apply ka man dito eh. Pero kita nagtrabaho. Kasta ka man? Oo, kitang kadadikasa tayo. Hanak kita nga maliklikan yan. Gamata, agkatrabahuan ta. Kadagpaiso manong name. No kasano edit kinasingid mi, idi umuna nga sem manong name dadakam ti fourth year. Kasi kinasagad mo dakam tagkuyog mamanag merienda, aglang. Doon ka nung aklonin na. Siguro, doon makapagturpos ni Ursula, agraman ka ni Victor. Ha? Pagturpos ak pati duwa kamsat ko. Doon na makapagturpos kami, adamin tatalong at trabaho min, mabalimit siguro nga, ipakadak ka datatang kanina ng maki-boyfriend ako, sakto maki-asawa. Tadi kakabsat ko, nga awang pa asawa na nga naggraduan na trabaho nan, so dan tumat na natin, makamuka na Wilma, Yoli, kini Sandro. Mano pa yung atawan? Walin nga, 4 years more. Nakaw, mando taon mo, ubing akto pa lang, oy. Manong nemi, damok na sweldo. Nagamit ang dito balay, manong nemi, nagbakasyon na makabulan eh. Indit ko mismo, kompleto, kaninanan. Anak, edi parang arot ka. Indit mo mat amin. Di, dakit imangtid kanya, ti allowance ko. Pagbayad ko ti kasera, ken, gado mapay. Siya kumalat maging kan ano man ikatiman ako. Kan numanot itad mo. Basit lang nan.
1/3 na lang, areta. Umanay. Iyan anay ko Anak ko, mo imimutan mo di ba? Gaya matagtatrabaho kan. Awan ti pagdanagan yun nang. No, andyan na kay Ruamak. Tuloy-tuloy. Kasta, may Ruamak idi elementarya ka naging inot, high school, college. Di tuloy-tuloy ko. Agmimiri ang document. Okay lang nang. Sige anak. Urnungek. Danog ka sa pulan ni Ursula. Naawanti, mailako nga baboy, di isot pangalaak. Manong nimi manaksiditi sweldo, no kasta bigla pagkasapulan mi ti kwarta, no agadan no kang glako manong nimi da tatang kaninanang ti baboy ken baka. Basta wala ti yaman ko manong nimi ta, adama nagsakit kada kami nga magagangay lang, awan na ti nakaro nga sakit nga paggastusan ni dakkel. Tilamok manong nimi nga paggastusan mi ti dakkel ket no agmatrikwa dagiti agbasbasa. Intultuloy ni Robert manong nimi itinang singa mo nang isturbo ti puso imintultuloy kumit nga mangibaga nga aguray laing. E di agraduaran manong nimi ni Ursula alakit pimaala kami manin amano. Gay, duwan na giti nagraduar. Paring Doro. Paring Kulas, mas dawa nagtanos nga. At dakad nga umay makiinom ka na makipulutan. Ado nga tama rin, di kita kahit mga ibaga. Hindi kahit ko mga ibaga kahit nagturpusan na ito'y may kadwa. Kalapasan nga nagturpus ni Tanya, nagtrabaho ni Tanya. Saan nga ba kadi pa lang makiasawa ni Tanya? Ako pa'y boyfriend na pare. Natanang man. Dito tadi kita da, babae dito nga makitkit. High school da ba lang, tagsikugdan. Depende siguro pa ng disiplina ka rin anak. Tikat kahit yung asawan na napintas pa ng disiplina yung karagiti anak yo. Ni Apo Diyos, timang disiplina ka nakwada. Sabi ko mata, makastrikto man lang ang dagos ni Ursula iti trabaho na. Anat kurso na kaya? May isang nurse. Numero 1 ng ribor na nagkarimatan ni Mayor. Nga sumurekto niti municipal hospital. Baka aga-apply di syudad. Depende. Ang may karimatan ni Mayor nga dapakante iti hospital. Sa dito nga gyan. Ay, susapo. Una tagayim kay kini Mayor kahit si kati leader na dito di lugar tayo di nag-eleksyon. Kasta nga rin tinapasamak manong nami pimaala kami manin hindi may rawar na orsal ti board na nanay nga nurse, registered nurse. Muna no kasta nga pumaala kami kita. Dumati din maparti akal din manong pumarti ka matibabon. Ni Victor ti si Maruno manong nami maestro. Nakarawar man nga dagos manong nimi iti board na ket isod tinang isuro iti elementary school iti barangay mi. Kalpasan nga ni Ursula manong nimi ket simra ka talagang nurse iti municipal hospital iti ili. Iti bagaman ni Robert kanyak. Adda karim kanyak iti ha. Karingan niya. Nga kalpasan na makapagraduar iti duwa nga kamsat mo nga Jem. Aklo rin akton. Robert, sila tsaka mo relasyon nyo kini Jingjing, ha? Sino ka Jingjing? Dati ka barbarong empleyada. O nagkuyog ka mo lang na minsan, sika, naghimog ka kayong kuhana. Pero kung maghimo na. Ada ka rin, hindi, makinubyo kan, kalbasang agturpos, dagi di duwa nga kamsat mo. Makinubyo ak man, patyam nga lorot nga sika. Ang sakit naman. Nag-urek for how many years? Nasakit? Nasakit. Robert, pumasyar ka ito lugar mi. Ha? Sadya na ito may pasyar. Ito na no? Ito na nagbakasyon. Kaya mong umay ka armanjay, kaadata-danar dito yan. No talaga nga, napasnek ka. O may kanto di lugar mi.
nagbakasyon nak manong naming it imbay nga paiso. Nanang, ano ko na yun? Ada, makasapol kang nga nakakots eh. Ka-opisinam ka no, Robert tinagan na. Siyempre, kung may mangal daw dito, ito pang oras di, maabutan na di pangal daw. Alakit sa nga balat alis no man lang, di ba tumili, di manok dita. Tinulot kayat na, wano ala. Mangtuno kayo, kin magprito, ay mangtuno kayo, kin magtinula kayo nanang. Nalaalabang mo rin kita, di mo ta umaydak tulungan. Anong name, ado, alaalisto. No, ado, dagdag tinulong alaalisto. Robert, impay-pay suma. Gabuta talaga nga, ipatpatag ka, Tanya. Ngem, kas magitan, di lugar mi, di balay mi. Abin nga sa inyo nga, pataklen. Inom kaya kakabasat ako nam. Dahil at sumarunong ang planok. Plano? Di mo ti planong kalpasan nga makapagturpos kan adang trabaho di kiti duwang kakabasat mo, nga diyem, panakiasawa. Tumulong ako lang para ting panakabalbali ti barami. Oh, apig sinahay ka. Ano kami ti planong, ti balayo. Ang tagayim kong arkitek. Paplanok ti balayo. Babae ni gayim kong arkitek. Mano kay kakabsat? Innam. Di kad 7, 8 nga kwarto. O puno ka doon? Ito master bedroom. Ayan, datatang ginanang mo. Sakay sa gagaysa nga kakabsat. 6, 7. Sa danto guest room. Baka nanginaunay? No, nangina di, babalik ko tumulong. Robert? Oo, tumulong ka. Siyempre, hindi magbayad di tandan di arkitek ang magplano. Kituan, hanga, sensya natin, bayad na yata. Isang to ba yung mangilakan para iti building permit? Alaman nga, Rod Robert. Hangangangaw, ha? Saan nga? Basta kasalitak to, gayim kong arkitek. Kaliso timang plano. Sa akong to ipakita ka na kayo. No, okay yan. Di, amon tayo, no, kasunod balor na, at namarugyanin. Inyo mamuk manong nami kadatatang kininanang, ay na, Robert Sir, nagyamyamang kami ta. May karkari kang imay dito lugar, may nakasibrik ka tinanon mo nga balay, may. Nga nanon mo dito, tata. Gamot naragsak kayo ng sang kapamilya. Mas makita ka, kumpleto kayo. Awan, tikurang nakitinam nga anak me. Kasi nabo Diyos. Tanong dagsakit, naglayang mat nga dagos. At dapat kit hindi umakit na ibaga ng mga ampun ka no duwa kadagiti anak me. Ha? Uy, balik bayan pa ya. Awa ka no tanagdagat kahit dangat ti mga ampun. Angem, kunakmet katakawada. Isut ka po ng harod nga nagputot ka, nagkanak kami ti kastoy. Indem, tapno, ado ka man titinulong, awan ti maksay ka na kami. Kas makikita tatakit talagang may aturnos yun. Kasi nagtutulagan, me. Talol na kita nagturpos. Trabaho dan. Titinulong kami. Sumarsaron to ni Wilma. Graduate college. At the accountant. At the nurse. At the maestro. Dito ni Wilma kita kahit nakanumati agbalin anak tayo na ko. Doktor Tang. Ay, okay, at the nurse, at the doktor. Kahit sikamat Yoli. Kahit kumati, agbalin nga kaski ni Manang Tanya. Aduhan no kan ti accountant. Sandro, anak, anak tayo taarap mo. Balinak nga pulis tang. Oh, pulis. Anta pulis nga nagmikas pagarikan. Shoot pa iti buradek.
Anakit, nung matungpal amin natatatakit talagang adun tulagid na kiti mas daaw. Ken umapal kada kayo, itapay kit adun di kiti umapapal. Talo pa lang di kiti naggraduar, adun di kiti umapapal. Manong naming tinungpal ni Victor ting karina kanyak. Ito opisina, manong naming pakita ng kanyak ti plano. Di, sinunod ti mang kontrata. Ni ba't lagayim ko arkitek ka? Sinang plano sa pabang kontrata. Sa lang pagplano, kontrata pa maka-discount ka kinkwana. Mabaling ito dyan 50% dyan balor ti balay, iruginan. Mano ti 50% na. Kwenta ema. Nakaw. Dakil sa launa Tumulong ako nakman. Diba? Nagtutulagan yung kakabsat. Numanot itad ni Ursula, ni Victor. Sa maitadanan ng kintatang mo. Marugyan to. Sige. Ito no, biyar na sa gawid akto. Itulod ka. Sumurot akman. Umiyang ka jay. Kaya na. Ang pagidda amat. Di kampay umanay. Di agidda akit salas. Adumat agad natin sa halas. Lumadang ka kami ng tulugan mo tapos saan ka marikatan. Dahil natot sumaruno Kalbasan di balay, mga rabid mga guwatak tumatin ti service car ko. Di, igatang kalatan, iregalo ka ka. Robert Kasi lagpay beso, nagagangangaw. Kaya kung na siguro sumbatan ka. Manong nemi pinagtitipon mi nikiti kwartami nga dan trabaho na. Agrama maten ni tatang manong nemi nangilako mga baka. Pinagagadan man ni nanang manong nemi linako nikiti inam nga baboy na nga mabalinan. Kahit narugyanan manong nemi tikas tinaplano nga balay mi. Adun nagidagdang nga. Ne. Kunanda. Nangalaan dyan ti kwartayo, Susan. Tama kay patakder katikas na katakala balay. Katas ng baboy, katas ng baka, katas ka nagiti pa nagtrabaho, nagiti talo kang trabaho ng anak ko, ipag. Dapat nitulong na di boyfriend ni Tanya. At akad ni Tanya dito Ada, may nagbakasyon. Tanya, anak ko. Ay, Auntie Mirna, kumusta kayo? Ay, gasto Kumusta nga, nagit kakasinsing ko? Nalakit ada asawa da aminin, Ay, kita. Rigat badla, rigat ibagbagada at anang aron. Aw, mati natalgad na pagtrabahoan data, di naman nakapagturpos. Ay, kakaasi kam laki, hindi lakay ko nga. Pagbibingayan o adamat da ka ni sweldo nila kay ko, ni uncle mo. Ay, napiyapa ka da kayo, tanay. Dakdakil nga amang dati balayo ng malpas. Saan na ka mga binabayaan na po, Diyos, Auntie? Sumarunod mo ito ni Wilma ang graduar. May sabi nga tawon, sumarunod ni Yoli sa palubos ti Apo. Sumarunod tumatin ni Sandro, saan to ba nag-training? Bakit may saan tumatang na pulis Edi malmalpasan ti balay mi manunemi. Edi ma-blesan. Alakit pimadaya kami manin Naharot kat nagbalbaliwan ti balay mi. Sa balin ti balay mi Pimadaya kami manin manunemi kat ni Tata Kulas. Akang kanayon idi nga mga uyaw, nga mga ublag kinitata. Are Doro. Ay,
Pare Kulas. Kaya po, appresyarin ka nga talaga, pare. Appresyarin na kitan. Idikit. Katawaan na, pare. Kadurudor, nakabutot at tinam. Sa matsusan nga asawak, bagbagada nga susan nga, pangganakan nga susan nga guutang. Pare, makita ni pamanik-nik. Talagang nasaya at digiti anak mo, talagang amuda dagiti tinulong ni. Babayin ka nito balayo, talong anak mo digiti nagtitinulong. Grabe matangga kami nga gasawa. Sumarunong tumutin ni Will mga graduar. Wen. Intun ka ano nga manugang mo. Salut-sutim dati akin ni Tanya nak. Handak lang dito. Ito na ano nga, manugang kami kinaanan mo. Kalpasan siguro ito nga padaya. Iti pa bendisyon ti balay mi, tatakulas. Sumarunong nga padaya, pakasar to. Nangigmit ni Robert manong tanda. Hoy, danangag ko. Apay, di ba kayat? Kayat ko. Dito, itagbalid to nga manugang ko. May samat nga accountant. Ito nag-asawa na agad, baka handad to nagkatrabahuan. Ang opisina da iti bangko. Ano nga bangko ti pag-opisinaan niyo, anak ko. PNB, tata. Ay, sus, apo, PNB. Bangko. Umakagagam ti kwarta ka tayo. Ay, po, ay. Sakit na, mano lang ti kataklang nga naigama ka kwarta, nga jakpa kwarta, impaigam na lang kanya. Sanga 10,000 lang. Da kayo akit milyon na siguro, tigigaman bilbilangan nyo. Ay, po. Manong Nemi, inaklon ko ni Robert kalpasan na iso na mismo tinagplano. Kan nagplano mi nga duwa para iti panagkalaysan. Kalpasan lang tinim nga bulan sipud adan balay mi nga dakkel na pindas. Isod matan ti panagkalaysan mi kini Robert. Kas kidaw ko ken kuana dito kami ili mi nga kasar. Nga dito balay manong Nemi sango ti balay isot nakaangayan ti reception. Padaya man eh. Nakatkangkalayan ka matlat nagpadpadaya na paring Doro. Sumaron nito man ng umay nga bulan. Tagraduar tumutin ni Wilma. Ay, susapo. Kastoy gayam tiga baragsak ti adot anak na anya. Mayat madgayam no adot anak. Ay, susapo. Di na mamin, danto man nagraduar nga anak mo. Santo, magraduar ti bunsom. Agad sapo. Ay, susapo. Isumid lang Ay, susma. Hasta una ti maibistin to salas yung diploma na Ay, diploma di adda ti elementarya, high school, sa adda talo paton nga diploma iti kolehiyo. Hindi ito man kaya ti pagpintasan na iya pari Doro na tutputot mo. No amo talaga ti tinulong. Ay sus, nakaapal kayo. Dahil tamutan di mangmangig manong Nemi, nakakaapal kayo. Si Maruno manong Nemi ni Wilma, ni Yuli, kalpasan na ni Sandro. Eda graduar manong Nemi ni Sandro, kaya nananayon nga may isang pulis. Pimaala kami manen. Nung kasano manong Nemi, panagsagana mi idi, gagangay lang ang okasyon. Karadaklanin ng okasyon. Dito panagbalinin na pulis ni Sandro. At da kami amin manong Nemi. When? Siya, ngayon ako na, ni Robert, nga asawak, ken ti duwang anak mi. Ni Ursula, manong Nemi, ken ti asawa na, ken may sanak da. Ni Victor, ti asawa na, apada ng engineer, ken may asawa da. Ni Wilma, manong Nemi, balasang pahay. Ni Yuli, balasang pailaing. Ken ni Sandro, baro pailaing, siyempre, kabulpulis na. Manong Nemi, nag-aabay kami. Nag-aabay kami nga inem.
nga kakabsat. Sa timi po natatang kininanang. Adabasit nga naangay nga programa manon nimi. Dahil di nga pasken. Katkas, inauna, kada kami nga kakabsat, inakandak ti gundawin manong nimi ang sa agsao. Yung kasladyak makasao manong nimi. Tagarubos na gitiluwa. Agsakit kadya ka muna at kasangit ko. Ano? Ngayon may karigatak matlayang manong nimi. Nganyos ngaw, nagkitikayat ko. May balikas ka na kuhada. Agyaman kami in behalf iti pamilyami. Agyaman kami kada kayo at di maray iti dito nga okasyon nga saalang nga po iti panagbalin nga na nga pulis ni Bonso nga ni Sandro. Nagbalin ba niya sila get together. Reunion mi nga kakabsat. Iti dito nga balay. Naman pa saan nga isut na riingan mi nga balay. Napatawad dito nga balay nga isuti imuna nga nangipaniknik nga kalpasan ti adu nga rigat ngayon kam nagpasaran kada damit layangan pakakitaan ti panaglupos ti biyak mi awan ti sabali nga kangrunaan nga pagyamanan mi no saan nga ni Apo Diyos tasan na kami nga binabayan kan ito ito akong daway kahit kong ibunan nag nga ni Tatang ibilang mi nga kakabsat the great father kastamatan kininanang the great mother iti likodan iti kaadumi insakad na tinaranyag ang masakbayan mi saan ko umalipatan dagiti aldaw nga igem ni nanang bitbit ni nanang tigudwa nga mapan isursur nga mapan naguutang iti bagas tapno dalayang isaang na nga kanen mi nga sang kapamilya ken kastamatan ti ba naguutang iti kwarta no dagkasapulan no dagsakit kada kami saan ko nga malipatan kat pakawanan dak no adaman dagiti mapasagidak jak malipatan dagiti ublang lais uyaw nga mangmangig mi nga gapu kadagiti kabagyan mi karuba mi awagan da ni nanang iti susan pangganakan awagan da ni nanang ko ti susan nga agkuutang sa ni Tatang dorodor iso anadan kami iso adakam nga inem nga kakabsat kasla mapukpukawan na kami iti tinamnama ngano kasta nga garapahap na Tatang kininanang nga isakad dati naranyag nga masakbayan mi nga inem kasla damat iti saan ko patyen ngem babahin iti panagbagbagada kada kami nga kakabsat no adado kami kadado ka magtitinulong nalaglag anti trabaho kana panagni kami dayta edi aktor po sa kun kanadan trabaho kanadan dati nga balay gusto gayam da Tatang kininanang no saan kami mapukawan tinamnama kanagtungpal kami kadagiti pamagbaga matungpal tanya man nakalikakot mi pamaniknek nakapagturpos kam amin nga kaapsat kanadaan kam amin iti trabaho nga napintas kada kami nga naasawaanen at damatan bukod mi nga balay at lugan mi
Napindas kang patpana dagiti trabaho mi nga agasawa. Kastamatan ken ni Ursula ken ti asawa na. Ni Victor ken ti asawa na. Napintas na biyag mi. Kaya mo kastan tumat kadawili, iwanon ni Wilma ken ni Yuli agraman ken ni Sandro. Nag-asawa tanto. Kaya danto amin ang asawa mi ken anak mi. Kaya maangay, tikastoy, nga ba nagtitipon mi. Apo hakit, naragragsak manin. Agsipod ta. Dede inem nga kakabsat, nanayunan ti inem nga asawa, ken manu nga anak. Ama na inayon datatang ganina. Ulitek tagyaman kada kayo, tanda kayo, imatandar kada ting okasyon. Kaya nagpagyamanag dagiti uyaw la isyu kada kami idi. Taday ta tinagbalin nga nang ted kada kami ti karit. Tapno'y persigimi ti manggunud itarapap mi. Agyaman kami kada kayo. Ket no addadig kasapulan ti tulong nalukay ti imami amang ted ti tulong kada kayo. Ket ulitek ngawan ti sabali nga kangrunan nga pagyamanan mi no saan nga ni Apo Diyos. Kaya nagyamyaman kami kadatatang kininanang tasanda kami nga pinagsisina. Tada idi mga iti duwa kada kami ngam sandang impalubos. Tati kunada, sulit kami nga saan kapamilya. Saan kami nagsisina. Nakapapaot ti palagpak manong name. Ket amok, nga adan ibuyog iti panagarubos di kiti luwak. Ang makasangit, anakangig, kadag iti bitlak manunay. Kalbasan din ng okasyon manunay mi, nagtutulog kami ngagkakamsan. Nga saan min, nga pagtrabahuan dananang kinitatan. Ay, sa'yo, nagbalin na kang mo doon. Tatang, ay nga palang arti kayo, Tiyo? Nakapsot kayo. Ay, napigsak pailaeng. Kapailag pailaeng iti mapan na agtag. Ang mga mangiwayway, di ba ka kin na mangiwayway ti kaldeng. Alawan nga, may salain nga baka tatang. Tapnong kay marigatan. Ken banyo ti kalding. Narigat ka tarak ng ti kalding eh. Dakay nang. Sardeng ako na ang umawat tila ba? Ken talaga kilat ti manok at kasapulan tayo no dakay ko tada analisto nga maparte baboy nga rod ngay alahan nga rod ti baboy di ka tagtarakan ti baboy ket nakapsutak man ako sa kunayo iti ado nga trabaho alalisto ka matlag kapsot nga madumot di tadi kita saan nagtrabaho so damot adad nga kapsot iti panagkunak iti panagtrabaho ehersisyo deta halakit nga sobra. Basta nang, ito yun, iarado ti bagiyo. Ganun na kayo matang agnamay. Pumasyara kayo. Ano kaya yun na bakasyon? Entay aktor. Aktor? Ano aktor? Entay pasyar. Mapanda di Bagyo. Mapanda di Tagaytay, di Boracay. Mapanda di Hong Kong. Ay, mabalin? Mabalin na. Alisto lang ba nangalat si passport yun? Ang saan nga nagawang pay datatang kininanang manunim iti madayo dito langin Pilipinas. No ada okasyon manunimi, adag birthday, anniversary, agtitipon kami. Mapang kami kada kita pipindas sa lugar. Kaya mo mit manunimi, iti mangkair, iti pindas sa lugar, bukudan mi, iti beach resort, iti governite kami. Manong nimi, iti agdama, adda amin ang asawa mi. When? Talo di kita anak mi kini Robert, ni Ursula, talo met manong nemi di kita anak. Idento ta ni Victor kadududwa. Ni Wilma may sapay lain. Ni Yuli may sapay lain. Ni Sandro isot nakaado manong. Isot sakit ti mo. Imalaki ni tatang nakalima. Puro lalaki. Kung na hindi nga rin nagdadanong get together kami. Sabi nga, puro lalaki di kita anak mo, bunso.
Nagbalid na to amin nga pulis, suno soldado manang. Mga anak kayo man ta. Dahil tangarod ipag, manang. Ta, isot ka po nang sa anak pa lang palpalaygat at mga anak kam kumamat atin magbabae. Isong alang-ala ta. Puro lalaki. Kasano nga rin may ikanamtong kita. Lalaki lata. Hustonton. Isot nagtulagan ni manang. No, lalaking tulat na may kalima. May kanam ko na kuma. Hustonton. Akit nung babahin doon, alabing pindas pa eh. Manong Nemi, adala tamat na kita saan nga pagkikinawatan no daduma dakan nga kamsat ti may kagapukat na kita asawa mi. Angem, alis to laing nga sulbarin ti amin. Tadakam nga kamsat manong Nemi, hanggang pulos idi nagkaapa. Iso nga, kayat mi, ngagtultuloy na ta manong Nemi, iti kinasingit itong galmay sa gana. Napiksabay lang datatang gininanang manong Nemi, kat ni Sandro nga bunso isudat ni Asidag. Adamat balay da, ngayon ti Asidag ti balay, family house mi, kat dagiti putot na nga lalaki, iti kang runa nunay, nga asikaso na kang ayawanan, datatang kininanang. Dito ti pagkasaritak manong Nemi, indem nga kakabsat, nagbalagi ka mamin. Iti tulong ni Apo Diyos. Babayan ti kang kanayon ni panagpagted na itipigsa datatang kininanang. Natunggalag kasapulan kami tibigla, kasapulan mi akwarta. Ada nakasagana nga ilako da. No saan nga baboy, baka. Gapong harod tama nagtaragan da. Agyaman ang unay ti anus mo nga nangibasa manong Nemi kat sabay kumat at damat na ibating nga adal, liwliwakan pagsarmingan ti biyag, kada kitipada kadimnig. More power to your program anong and God bless. Tuwing nga dagyaman nga pagaya mo, Tanya. Thank you, Tanya. Di pa nang i-share mo, di pa kasalitaan. True nga inted mo kanyak ti details na. Thank you. Kat, mamano ti kakastoy nga ado nga kakabsat nga successful da amin. Yeah. Iso nga, di mo lang na ibaga na istorya nga nagbalik na pili ka kumamat nga model family ti lugaryo. Wano awan ti nag-rekomendar. Kung saan mo lang nakamat, siguro kat nagbalik mo model family ti pamilyayo, di ba? Na-awardan na tatangkin nanang mo. Yan, dahil siguro tinalipatan mo yung TED, yung pakamo. At kasi yung klase kasta talagang manutikas kadakwada nga nangisakan, nakaisakan. Iti nasang masakmayan nyo, Ken, mamanutikas diya nga kakabsat nga nagtitinulong. Yan. Thank you, Ken ka, Tanya.